Esande rukwera omukereziye nkaturuke katandika hasande ya mataji neija kuhendera no kuzuka kwa Yesu Kristo aharwa mukago mucuro kandi bangere nurukura habikiriza Kristo ahakuba noho buhamizo bwo kwikiriza kwabo bukomoka okwenda kumanya obukuru bw'esandeegi twatayiraho Reverend Father Severino Sundugwa oruvika general witware rya Mbarara owatushobora biro kujukwataho hati Yuda yinabya abatensize nabo batinja kumbaretera yabari imwe nyo yinja kumbaretera so Yuda yataka kumushika hiya ajat kanjende kanzo kukolesa neki ajizatensa nabantu abo agaruka ati mukama wanje ebintu twazetta Yesu akana akimanya so Yuda we yatebekasa nabantu be baji batense neseze bari kumuhereza rero bine tatesete ninunji konko mwene zibasa kuturebya hata harwa kashatu nuhoho Yuda yagize yamarize kumurebya atebiriho birebire atesete nazirebire tikwiza kukirekeki ncuba kugwetera orwa kashatu orwendebya Spy Wednesday aho Peter Yuda yashariremu ati mukama wanje yarwe bitikirizine ngwenyo kaza kwakire sentezo no murekurre abantu tubunda kaga kabogamu wakati kada kubogamu bambe Yuda njara utikosa kumuchora mushango na mukama taramuchorire mushango uko cyamuremise no kuyambucike kibicikamba cyangwa umunonga cyamuremerera yasharamu yayita omusandeegi ekereziyo munsi yona nekoreramo imigenzo mukuru eri kutandikana misa y'amajuta eri kwebembera omurisa aho ari kuhasarira amajuta g'ebika bishatu agwekereziyo eri kukoresa kusiiga abikiriza okumara omwaka gwona garuka mu ruku rw'emiti y'emiyoruva omumisa omwe kuhasarira amajuta garimu ebicweka bishatu aguturi kukozesa kumara omwaka gwona kusiagwa kashatu aha sande misa y'amajuta omwaka guri kukurataho twinemo amajuta agabaronde agaba kusiga bakubamba batizubwa aruha amajuta agaba rwire agaba kusiga bamba tunisisa karamento byo kusiga barwire anointing of the sick aruha amajuta agarukwera agakrizma amajuta abo nago ngasigwa kwamba batizubwa gasigwa abakutunitsi bakonfirmation kandi gasigwa basaserdoti bamba tungo basaserdoti mu ngaro zabo kandi gasigwa barisa bamba tunitsi bwa bishop gabasigwa ahamutwe ogu yashobora ngo meseji abasaserdoti bono mu itware no bashagatiro murisa kandi bagarukamo ibiragano byabo batyo bagaruka yo mu parish zabo okwitebekanisiza misa y'amaragane ero kubahizo barero akana omusejo tureba Kristo na nawe sai tumwaze bigere anko muhereza ati nkija ati ndize kwerezwa nkija kwereza azecho yachorekera omukuna sai tumwaze ebigere rero musejo twishwa mu obwisa karamento rya ukarasiya ryakorwa aha cyacho rejo Nukisi yaba kwasira umugati akagabure katogu no mbiri gwanje mugube mukore muto kunyujukiraho mugube mugugenze nico miseri kushomerwa buri izo munsi yona ahizo beryo nubwo amasakaramente abiragakorwa erya ukarasiya hamwe n'erya ordine enshonga habo nche buri musaserdoti ari kutekwa kushaba misaburi izoba amusaserdoti yaba tinde chikumuzibira yaba tarwire ngutakobasa kushoba misa kungana basa kujondisho nawe jamu shomera musasiro tumugenzuwe buri izoba ashebe kuba nashoma misa Kristo no yakiramere umwe mukore muti yatekane yabahane vini amutore munyweho mwena munyweho mubaganeho ejinesha gama yanje yenda ganensi Yesu atakahereza cyaciro y'amaragane no habahongereza biteka bizire bakamukwata bakamutwara wa Pilato ngo amucwere rubanja ahabo yeto mugabe w'abayudaya aho yatirwe nkoni akekoreza ubwo musharaba gwe akabambwa kandi akitwa Father Ndugwa yagirangwa muhero gwa misa y'amaragane isakaramento rya Ukarastia neryiho mu tabernakulo rubikwa handi ryizargarwa mu Yesu yamara kuzoka ubwa nyuma ya misa y'amaragane eklezia nezo mu kaceceko aho bari kwijuka ibanga ryo kubonabonesa ubwa kufa hamwe no kuzoka kwa Yesu Kristo aho eklezia munsi yone rukushoma umuhanda g'umusharaba oyeteka gumo mu kaceceko okwisiyo mu misa y'urwa mukago mucuro eyibara kweta vinjiriya misa ya vinjiriya no habikiriza bari kweshongorera ekitino hamwe na haleluya bari kusingiza Kristo wazoka ebyeshongore bitwire bitaro kweshongoro kwiha batandika ekisibo mbwene byo bamabanga ngaga guturumu aga Pasika omuntu orikwenda kumanya eklezia orikwenda kumanya dini ye najimanya mu wikiki
miseji netandika no kuhemba urumuri rwa Pasika orukuhembwa ku marebero y'ibindi 50 ebero kwa yaciro cya Pentekoti obwentuma za Kristo zitunga mutima rukwera zikatandika kurangira ekigambo cye ezabire nizebemberwa Petero owabire papa wo kubanza. Ahabwa TV West nda Aidan Bataringaya.